Çek u cebelxana Trump. Yen ku texyan lê helane diyarın. Gero ev korane. Şarizaya tekiriyen navnetevi u şirobekara siyasi Şükriya Biradost li ser divare Facebook'a xwavî nivîsand. Heta niha tiştekû hatiye eşkerekirin û tiştekû me îro dîpîrsa ku nûçegihane Rûda û Diyarkurda cî Marco Rubio re kir û bersiva ku vî bi awayekî cêdûr kete dît, ev e ku çeken ku Donald Trump bi berdewamî behs kiriye çarînan bi hecmarên Sûda kemzede li baregehên Amerîkîyên li herême têne hilanîn. Bi ihtimaleke mezin li yek cî baregehên Amerîkîyên li herêma Kurdistanê. Her vîha heta niha tîkomên Kurdî ev çek nestendîne. Pîrsa serekeya cî bo Trump dîve niha ev be. Gelo ev van çekan bir de gele İran'e? İheke vusa be, heke gel çek darbi be, ev çek de cikican komere verin şandin? Marco Rubio civiha got. Trump dişvaze gele İran'e karibe xoyli dici rejime bi pareze. Vezire karen derveye Amerika'ya Marco Rubio, bersiva pirsen rudaveda. Rubio diyar kirku, seroke Amerika'ya Donald Trump, ciber dimenen çevisandina gele İran'e, dilgirane. Rubio her viha ani zimen ku, Trump dişvaze velatien vi velati karibin, li hemberi tişten ku ten serevan şerbikin. Zanyariyen li ser daxuyanien çekan. Nûçegihane Rûda veye Washington'e, diyar kurde li ser daxuyanien Trump en daina çekan cibo komen Kurd da ku bigihinin deste xelke İran'e ci Rubio pirsi. Evdi demeke deye ku aliyen Kurd u hikumeta herema Kurdistan'e daxuyan dibu ku ti çek negihiştine destevan. Her viha behsa ve yeke tekilin ku ev çek li baregehen leşkeriyen Amerika'ya ne? Marco Rubio li ser ve micare daxuyanien serok Trump zelal kir. Vezire karın derveye Amerika'ya got. Tişteku serok eşkere dike u ducare kiriye ev e. Serok bivan dimenan dilgiran dibe. Bi fikirin ku hun İrani ne? Hun ne kefşveş in ciber ku aboriya ve di hizmeta ve denine. Azadiya ve nine. Derfeta ve nine ku hun ramanen xwe eşkere bikin. Hevalen ve hene ku ciber ku xwe nişandan kirine fişek li serevan ketine. İran rejimeke hove. Rubio amace pekir ku ev yek cibo Trump cihe şemeye ku dibine ev xelk ten çevisandin u nikarin li hemberi hikumete tire karan bigirin berxwe. Rubio behsa destilata Tehran ekir u VHP deçu. Eger li bira vebe di xwe nişandanen sala 2009'de hikumeta İran'e xelk li ser kolanan dikuşt. Ev rejimeke hove. Ev xelk bi vinçen li navenda bacer dikucinda ku xelk van bibine. Ev destilat kuştina xelke di domine. Dimaveye pençi u penç salen borideci her berdevan bun. Vezire karın derveye Amerika'ya tekeskir. Armanca serok Trump ev eku dive gele İran'e karibe li hemberi ve revşe bisekine. Rubio her viha got. Ez ve yeke veki tişteki tsuda dibinim. Civan karen dive operasyona taybette dihatin kirin. Beri ku bidavi bibin. Helbetci operasyona ku niha didome tsudaye. Dişere daviye dinavvera devleten yekbuiyen Amerika'ye u İsrail u komara İslamiya İran'ede evgase çirok u nuçeyen derev u nakok belav buneku hem normal u hem ci bebaver buye. Çirokek ci belav buku çek dane kurdan da kuliser gel belav bikin. Paşevan evnekir. Gergele İran'e çeken ku devleten yekbuiyen Amerika'ye vek diyariyek civan reşandibun bides histiba gelo ev tavile seri hildin u ve hinge tengav devebe. Nihaci şiroveke be Ali. Ahir gelo çek tene kelupelekin maser hildana çekdari ne heneke. Se balafir uçar helikopter ciborizgar kirina du pilotan hatin hilveşandin. Ev lava dikin ku tengav vebe. Ev neverin sedleşkeran bişinin erde. Dure ev dişvazin çekan belav bikin daku gele belengaz şerveran u bindeste İran'e karibin tişten ku yendin cibovan nehatine dine bikin. Maçi hana siyasete listikek umareli vegaseye? Komek keşti u dron havdedli sinoran parkirine. U dure ferman tedayin ku gele İran'e çektar bibe? Lanet libave ve tevgere ku re liber hin kesan vekir daku beştari tekoşina piroz u revaya gele İran'e bi hikumetere bibin. Çend kesen nezan ku idiya dikin ku gele İran'e şerdişvaze. Dibe ku ev senaryo cidespeke ve derevbe. Her tişte ku van liser çekan u kurdan gotiye dereve. Van monaşistan derhistine peşta ku deve xoye firehvekin u lidici gele Kurdistan'e listikek tinasker bilizin. Komek faşisten be paşeroj. Çirok berdevam dike.